ada pelamin mak pedulin tu pakaian baru kali mak minta pakaian baru kali mak minta kadang senang kata mak saleh mak pedosan deng ayam mata deke di mati pemahaman ayah jika tak gagal mak bangku koma jika tak gagal mak bangku koma ala hidup kuno dah hidup dalam perahu berbahagia ada pelamin mak peduli tu pakaian baru kali mak minta pakaian baru kali mak minta benar tak ingat anak sayang dalam kandungan di lemak baba lingkungan ijazah pemadam sakit lingkungan kulit pemasang sengsara lingkungan kulit pemasang sengsara ala hidup kuno dah hidup dalam perahu berbahagia ada pelamin mak peduli tu pakaian baru kali mak minta pakaian baru kali mak minta dino kaya bahate intan maju pasangan ke asokama karena cabungnya betua orang ona pasangan betua kema ona pasangan betua kema ala hidup kudu dah hidup dalam perahu berbahagia ada pelamin mak peduli tu pakaian baru kali mak minta pakaian baru kali mak minta Allah makawin di balik lako beratau jasa upama kepung kesina sapa belangan nyo ada inang hana sajanma nyo ada inang hana sajanma ala hidup kuno dah hidup dalam perahu berbahagia ada pelamin mak peduli tu pakaian baru kali mak minta pakaian baru kali mak minta Jinul sambung sama kekasidah yang berkisah Habil dan Khabil.